12 Augustus het ook gevoelens wakker gemaakt in Nadia lief. Oude herinneringen en gebeuren wordt weer niet wanneer jij dingen onthoudt en herontdekt. Terwijl ik tussen die goed krap wat de mens maar altijd opgaat, kom ik af op iets wat voor mij zo mooi was. Jy het dit lang geleden voor mij gegeven. Ons het iewers heen gery. Jy het dit aan mijn hand gedrukt en ik het dit gaan bære tussen die kostbare goed dingetjies. So die jare voorbij geglip en ik onthou die dag. Dit was een vrolijke oeblomdag. Toe die dae, maande, jare aangestap. Intussen het so vreeslik baie dinge handomkeer verander. Alles is kalm, rustig en stil hier in Heuwelstraat 6. Vanoggend Saterdag lyk ek bleek en val. 'n bietjie blusher op die wange, 'n rooisel aan die lippe, help toe so 'n bietjie. Al die kontant geld, checkboek en die ID-boeke is alles in my handsak vir hierdie oggend se voorbereiding. Ons moes al lankal weg gewees het, jaag die hele tyd aan. Klaar. Onthou jou jacket. Yes. Laat ons maar net luister en maar ook net verras as jy hom aan. Ek maar net as ons by mekaar gekry. Vestig op sy bord. My kant hier op RSG eers dans, geniet hierdie een. Daddy, won't you take us to the wrestling? We wanna see another Scar Harley. When he fights, will he leave and goodness gonna be a murder? Was really gonna Yes. Sien jy daar by die box? Laat ons maar net luister en maar. 12 Augustus het ou gevoelens wakker gemaak en Nadia lief.